Babuhi ba Sesotho Sermons tsatsing la kajeno ke a le dumedisa ka lebitso le matla la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste, mme ke tlo kopa hore re be re etseng thapelo re sa qala tshebeletso ya tsatsing la kajeno. Tate Modimo re a leboha ka mehauhelo ya hao e meholo ho bara le baradi ba hao ba mametseng ba bile ba shebile, mme Morena Jesu Kriste re kopa hore ntate matla a lehodimo a ba apare ho latela ditlhoko tseo ba nang le tsona motsotsong ona wa jwale, ba kulang ba fodise, ba nyahameng o ba kgothatse, mme ntate ya matla o hle le rona re le mmopo le baromuwa ba hao mo ka ra etsang karolo ya rona re tle re etse hlohonolofatsa lentswe la hao ka baka la Jesu, amen. Tsatsing la kajeno molaetsa wa rona o re molaetsa wa ho qetela. Molaetsa wa ho qetela ke melaetsa eo batho ba etsang ha ba tsamaya. Nkile ka etsa molaetsa wa ho qetela ke le sekolong, ke le primary, ka o etsa ke le high school. Molaetsa wa ho qetela ho bakgotsi ba ka ho sekolo ho ba ho keneng ke le ho bona. Ke ile ka etsa molaetsa wa ho qetela ke le university, ka etsa molaetsa wa ho qetela ka nako e nngwe ke le mosebetsing di-mineng kwana. Ka etsa molaetsa wa ho qetela ke le mesebetsing e meng e mengata ho fihlela ka 2018 hona le moo ke ile ka etsa molaetsa wa ho qetela. Empa ke shebile Bibele letsatsing la kajeno ha re bua ka molaetsa wa ho qetela. Monna ya bitswang Jakobo o kile a etsa molaetsa wa ho qetela ho bara ba hae, mme le melaetsa e mahlonoko haholo hobane melaetsa ya ho qetela hangata ke melaetsa e nang le boprofeta ka hare ho yona. Mme a ba nka ka bonngwe a ba beha fatshe, a ba dudisa fatshe, a ba jwetsa ditaba le tse bang ona sa ile a nna ba jwetsa tsona, empa a ba jwetsa le tse ntjha isale tsa boprofeta, maphelo a bona le ntho tseo ba tlamehile ho lokisa le moo ba tsamayang teng. Ke monna ya bitswang Jakobo. Monna ya bitswang Moshe le yena o kile a fana ka molaetsa wa hae wa ho qetela ho bana ba Israele, a ba jwetsa a re ba tsamaye ba fetele pele lefatsheng leo Modimo a neng a ba lokiseditse teng, mme ba tla tsamaya le Joshua. Monna ya bitswang Josepha o kile a ka bua a fana ka molaetsa wa ho qetela le yena, molaetsa o monate. Taba nne ile tsa mo thatafalla, tsa mpefala maphelong a hae ka nako eo, hobane Josepha e ne le monna wa dikhala tse ngata, e ne le monna wa mebala e mengata, e le monna wa ditoro. Jwale ba tsamaya ba sa utlwisise bana ba bona, bana ba babo. Mme ka letsatsi le leng Josepha o la iphumana ile tonakgolo a dutse Egepeta mane le bana babo. Ba tshohile ba bona eka o tla ba bolaya, a ba bua mantswe ana. Ke mantswe ya ho qetela ha bua ana, ha ba re tshwarele, ra tseba ho entse hampe re la ra o lahlela ka lemeneng, ra ba ra o shile, ra o rekisetsa ba Ishmaele, wa ba fitla Egepeta. Empa ka letsatsi la kajeno ke wena enana o prime minister, o tonakgolo, re kopa hle o tshwarele. A ba re a le nahana hore ekaba ke nkile sebaka sa Modimo na sa hore ke be moahlodi. A re lenabe le rerile ho nketsa hampe, empa Modimo kanthi Modimo yena o na bona ka tsela eo. Ke molaetsa wa hae wa ho qetela. Molaetsa o mong wa ho qetela ke wa Joshua. Joshua a fana ka molaetsa wa ho qetela ho bana ba Israele, a re le ikgethele kajeno eo le tla mo latela. Ha ile nna le ba ntlo ya ka re tla latela Jehova. Samuel le yena o kile a fana ka molaetsa wa ho qetela, mme molaetsa wa ho qetela a fana ka ona ga ke a nka letho la lona, ha nka ba ka le etsa hampe, ha nka ba ka le tsotsa, ke le sebeditse hantle. Ha ekaba hona le ke mo sitetsweng, ke kopa hore a ntshwarele. Ha ile ha jwale ke lakatsa hore ntho e le nngwe tle se ka ba ka etsa ho tlohela ho le rapella. Ke mantswe a ho qetela a Samuel. Saule o kile ka ba le mantswe a ho qetela. Mantswe a ho qetela yena ke a bohloko hobane ana etsahala ho yena. O re mohlankana a tsamayang le yena nakong eo a hlabilweng ka marumo, o re shemola sabole ere ya hao, jwale a re o nke o tlo mpolaye ka yona, e le hore tle se ka bolawa ke Bafilista bana ba mpotileng ba maqai. Dafita le yena o kile a fihlelwa ke dinako tsa ho qetela, mme molaetsa wa ho qetela o re tla dula go hopola ka matsatsi ohle ke a hore Jehova ke modisa wa ka, nkeke ka hloka letho. Solomon le yena o kile a fihlelwa ke molaetsa
o a tlamehileng ho fana ka ona ile wa ho qetela, mme molaetsa wa Solomon wa ho qetela e ne le hore tsohle ke lefela la mafela. Tshaba Modimo o boloke ditaelo tsa ona hobane ke yona tshwanelo yohle ya motho. Jobo le yena o ile a fihlelwa ke nako ya mantswe kapa molaetsa wa ho qetela. Ha re ke a tseba hobane ha o sitwe ke letho le hoba ha ho morero o kekeng wa ho phetha. Ka mantswe a mang, Modimo ke a tseba hobane ha o sitwe ke letho ebile hape ha ona morero o ka o sitang. Ke Jobo. Daniele yena ha bua mantswe a ho qetela o bua ka mehleng ya Mikaele, o re mehleng eo ya Mikaele, mehleng eo Mikaele kgosana e kgolo o tla ema. Paulos o kile a fihlelwa ke mantswe a ho qetela. Paulos ya bua hore ke titimile, ke qetile sebaka ho setseng ho nna ke moqhaka wa tlholo. Batho ha ba tle ba tsamaya ba bua molaetsa, ba fana ka molaetsa wa ho qetela. Johanne yena ya hlahang bukeng ya tshenolo ha qetela ditaba tsa hae hore moya le monyaduwa ba re tloho, le ya utlwang a ke a re tloho, le ya nyeroleng a tle, le ya ratang a nke metsi a bophelo. Empa Jesu Kriste mopholosi le morena wa rona o kile ka ba le mantswe a ho qetela, mme mantswe a mang a ho qetela hae ke hore ke tla boela ke boye. Empa bukeng ya diketso kgaolo ya pele temana ke ya borobedi yona e na le mantswe ana mo e buang e reng le tla fuwa matla mohla moya o halalelang o tlang ho lona, mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema, Judea le Samaria esita le lefatsheng lohle. Ngwana Jesu ha qetela ditaba tsa hae tsa bophelo a tlo nyoloha a eme ka hare ho barutiwa ba hae, o shebile boemo ba lefatshe, o shebile molaetsa o neng o phedisitse banna le basadi, molaetsa o neng o kgonne ho tsosa bafu, molaetsa o neng o kgonne hore o kgothatse ba neng ba tepeletse banyahane, molaetsa o neng o kgonne hore o ntshe banna le basadi ditoronkong, molaetsa o neng o tsositse bafu, o re le tla fuwa matla mme le tla kgona ho tsamaya le ya Jerusalema, le ya Judea, le ya Samaria, Easter le mafatsheng ohle kaofela. Ka mantswe a mang, mona moo morena Jesu a buang ka ho fuwa matla, a bua molaetsa wa ho qeta. Jwale molaetsa ha o matla ka ho fihla bana hore matla a tla ba teng. Ka mantswe a mang, hore o tlo o nke ntho e matla jwalo ka molaetsa wa Modimo, o tlo hloka matla. Jwale a re matla ana e tla be le matla a moya o halalelang, mme moya o halalang o tlo tla o etsa hore batho ba ye dibakeng tseo ba neng ba tshaba ho ya ho tsona. Ka mantswe a mang, mohlomong Jerusalema e ne ka ba lehae, empa Judea e le lehae hape la ba bang, Samaria e le la ba bang, le mafatsheng ana a mang e le mafatshe ao batho ba sa dumelang. Fela morena Jesu o re ha ba na le matla ba tlo tla ba etsa jwalo. Matla ana e le tla ba moya o matla a moya o halala, ke molaetsa wa hae wa ho qetela. Jwale molaetsa wa ho qetela o morena Jesu a o fetise, ke lakatsa hore ke o fetise ke ona o re ha matla a moya o halalelang, ha moya o hallang o so fihlile matla a le teng, ye nngwe ya matshwao a tlameileng a be teng o tlamehile o thule di-corner tseo so ka o di thula le bophelong. Haeba ke business-eng, o tlamehile o itjwetsa hore business ena ke tla e sarolla ho fihlela ke bona e kgona ditlhoko le ditoro tseo ke neng ke na le tsona. O tla fihla le Judea o tle ka di-corner tse 4 ha matla a le teng. Empa matla a santse a le siko, o santse o nyahame, o nyahamiswa ke ntho tse nyanyana, ke di-flop tsa monana le mane, ehlile o sitwa hore o ye di-corneng kaofela. O dula corneng e le nngwe, corneng ya hao o bo dumela hore kwana mo bophelo ba bo fellang teng. Kgante Modimo yena o ntse a phamisitse flaga hae, a phamisitse letsoho la hae hore o fihlele di-corneng tseo o neng o sa nahane o tla fihlela ho tsona. Mohlomong e mong e ka ba taba tsa hae tsa thuto tse wana batla ho di etsa, fumana hore o sa hle a dutse corneng e itseng hobane maemo a economy, maemo a ditjhelete a mo beile boemong bona bono. Jwale ke teng tsatsing la kajeno hore ho wena ke kopa go se ka ba dula mono, matla a teng,
matla ao ha le teng o tlo bona ka hore ha o batla o dula nkaeleng o batla o thule di-corner tsohle mme modimo o re file bophelo hore ha re sa phela go tla corner efeng le efeng ya bophelo o tlisa bophelo le o tlisa bophelo le ho ba bang le ho fetisa molaetsa wa hore hela ngwaneso le nna ne ke le fatshe mane empa bona ka jeno jwale ke molaetsa wa ka ke tabetabelo ya ka o batho bohle hore le ba seng ba phahame moo le ngwana teng o ko shebe bana beno ba bang o ba bolella ho hela monna nyoloela hodimo hela mosadi nyoloela hodimo haebe o no rekisa diapole ka lebokose le le leng ke nako ya go be di-tray o hire batho ba beye mane o tswela pele bophelong ba hao mme ntho tseno ke matla a modimo a se a fane ka ona ena karolo ke karolo eo modimo a sa fane ka yona jwale la haebe o no ntse o lla motho a dulang a ntse a lla a belaela ke lakatsa hore ho wena letsatsi la kajeno matla ha le teng o tla thula di-corner kaofela ke kopa hore o ska ba dula o ntse o complaina fela empa etsa ho hong ka bophelo ba hao etsa bo bong ka situation eo o leng ho yona le haeba o dula o ntse o kula hela batho ba etsa dikgodu ba etse dintho tsena kaofela o leka o tlisa bophelo check-a le wena hore na ke eng e ka tlisang bophelo ho wena ska ba dulang kaeleng molaetsa wa ka wa ho qetela ke ona ngwaneso Jesu Kriste wa tla ebe mohlatlang o tla fumana tumelo e ntse e le teng na ena eo morena Jesu Kriste a itse ha ile teng moya o hallang o tla tla le moya ona o hallang ha o so le teng o tlo etsa hore re be dipaki tse ka thulang Jerusalema tsa thula Judea tsa thula Samaria isita le mafatsheng a mang kaofela mohlomong le bophelong ba hao wa kula o dumetse hore tjena ke motho wa di-high blood ke motho wa ditswekere ke motho wa di-arthritis ela mme hela ntate di batho ba ntse ba leka dintho tse ka ba behang ba leka meroho ba leke dikgodu ba leke ditlamatlama tse ka ba ntshang mono bophelo bo kgukela a se yona taba o ka bo so dumela hore jwale ke a kula nna se ke hle ke le thuto e tla dula ke kula fela o sa ntho e ka etsa phama o leke ho hong o tlo bona dintho ha di dumela ha o ka tloha Jerusalema wa thula Judea e tla o dumela go fitla le Samaria ha o so o tlile Samaria o tla fitla le lefatsheng lohle jwale ke re le bophelong bona bono haebe o ka otla ho hong wa fokotsa mohlomong ba bang re ntse re hloka ho hlwekisa le ka maleng ka mona hela ngwaneso o ko o leke le hona o lo peita o lo ntsha ditshila tsena tse ka mona re bona ha o so di ntshitse o tla fumana ho hong ho hlaphohlaphoelwa ho eba beterenyana bophelong ba hao hobane o nka kgato e matla ya ho thula khona e nngwe le engwe hore na ke ntho e ka etsalang hore bophelo bona ba ka boloke ho ena le ho dula fatshe ebe hore nna se hle ke le mokudi ya kulang kganthi mpa re ikotlelwa ke mafu a lifestyle diseases molaetsa o ka wa qetela ngwaneso ska ba ema fela ditaba di sa tsamaye hantle ntse le bopelane lapeng mo lapeng mo ha ntse le bopelane le hona jwale di kgomuseditsane le molekane wa hao o sa lokisi ditaba o sa iphapanyetse ditaba hela o tla utlwa ka letlalo hobane ke yona ntho o e etsang yone nna ne ke go o thule Judea ne neng o thule o tlohele ho rwa ka molekane ne neng o thule o tlohele ikgomosa lapeng la hao o go botswa sele o smile le motho o tlohele ntho tse ngata o se batlana le bophelo le phusha bophelo le mmoho o tlohetse dintho tsa maobane hore bo ntso kwatile ka ditaba tseo ke keng wa di fetola ke monyetla wa hao kwena tjena modimo e beile matleng a hao modimo hore la fane ka matla tjena le ka moya o hala ha ka ba go tlo tla ba etsetsa batho bana la o ka ya wa lo rapela kerekeng wa tsamaya wa lo itima dijo o fitlela wena o nka kgato ya ho thula Jerusalema wa thula Judea wa thula Samaria wa thula le lefatshe lohle ho solve kapa ho rarolla bothata ba hao ha hona motho la e ka ba mokhanselara mang mohlabulli mang ba ke be ba o rarollela mathata o fitlela wena o itjwetsa o etsa mekutu phama hore ke a rarolla ene mathata a lapa ha hona ntho ya rarollang ho feta ho iphapanyetsa ona ebile o a sebetsa o re ka ha motho eno a se sera saka ke ngwana weso ke molekane wa ka ke motswalle wa ka ke kopa ntho di sele tsena tse ke di nahanneng ka yena hore na ho bana nga itse so a re so ke a dintsha ha hona motho a tlo dintsha ko ena tla dintsha le tapelo a ena dintsha o fitlela wena o di tloela jwale ke ne ke re wena se hle molaetsa wa ka o qetela kona o ko itukise hle o ko iphapanye o kgawana taba tse ngata wa tseba kgotso ena na modimo o re file yona ha o sa iphe yona e ke be a loka Johane kgaolo ya 16 temana 33 re ke le boleletse taba tseng hore le tle le be le kgotso lefatsheng le tla ba le mahlomo la mangata empa le bete dipelo
hobane ke hlotse lefatshe hela kgotso enana Modimo o file yona ska ba etsa hore dintho di nke le ha ile bara le baradi ba hao ke molaetsa wa ka wa ho qetela ho wena letsatsi la kajeno iphe kgotso ngwaneso hobane Jesu o a tla Modimo a le hlohonolofatse ka letsatsi la kajeno ho Sesotho Sermon tate Modimo re a leboha ka monyetla le motsotso wa ho share lentswe la hao kapa wa rolana lentswe la hao ka motsotso ona hlohonolofatsa bara le baradi ba ka baka la Kriste amen. Amen.